Kaya sanang tatuang kumandati din sanan. Tako pakatilombus kanang misisa tako pa iswang sambayang. Kinarahingan o sundo iswang kanyang surga kung sikaw dat tatuang diti kanu kawihay dat kapagyamong iswang kat kay sisan iti. Kung sikaw nagi maya dat panambarasan di embulayan dahay manakasari dat pangunsub kumadhay dat gumirot pahingigit kasari kumadya. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatuang kumadati din sanan paingkuro na tabar do kayo. Ang misamis na ko at ngingis da kung dadanda ko. Sansog, padid madom kadom, padid siyodop. Okay, tatuang na po bay na hom, puji Tuhan, to kano takod kapag yung pay kago. Ina pwede ko sadop nga ay siyaw to di naingatan ko piyo hot. Da naingatan bari nga tumayaan ako dat akurian nakatanud to isuang tako na Zoom. Manta kakatundo pagatay da kahago. Puji Tuhan mantad di Pastor Erwin gadawn to kanud minangigit ay panambarasan di ko sadop. Isuang lagi kadaw bor sa dusun dat numahan di siya pulang buso nga tatuang palibay na hom minesyo kakapo hilod kinabatangan. Jadi adi siya nakaanud kapag yampay dati tatuang bay no. Jadi manta ko na po patilambusod isuang got panambarasan dat dusun ministry home so channel. Timpo na pati danda nga wilayah 13 KKR. Ya, ilda yakim no kaguli nagi ke. Sabat suab din no. Kapag iti mong gidihay hilod ulo dusun dat aysa no kontabon hilod kompokon. Kaya tatuang na pati nga mangimbulay ito kod iso kagungaran di tulun-tulun di nakatalib it miagal lagi kadaw dati o kaulun pinungaranan do Naftali. Ayat na po numan paimpahay diti panambarasan iti nga isuanggat buk kinawan sayan 4 na hupadam siyam ayat kadua na hupadam miso. Kejadian 4 na hupadam siyam ayat 2 na hupadam miso. Naftali na po nga miagal tambang ga karud di nakaidu. Isya na po nga manganak ko tanganak kitang lumis. Iso no ayat narita no muntak di Naftali. No kuro magay sila tu na di pagalay de tambang ga karud do lumis. Inakaidu. Aku kurah tayo gati tambang ga karud do nakaidu. Nuno pisuayan dat tambang got karudom it pantaluhan. Haro tu pisuayan. Namnunu na po bo? Iti gompian dati, piaraon dati, tayo ko iti piatulun.
nga ndam haron bagian da pisuayan da tandu am kusay bagi. Sekiranya pod miagal ko iati tong kusay iya kayo tongondu moy moy na po pamoli-moli hom imim panauto mo doit ay soot ay nakatatap te ka nakatantud nuno hobolion nga hinggo hodo kayo ngayon panaho hirik kaday. Kongonduan na po kaubasan na po nga ihirin pang ilumis-lumis. Ako na po kayo rin nga inahit nunuhit panuang gawalay ang dapur nga iti na po kakusayan nga nuno miagal na po dohom tatap na dihirid ang supana-supana itong ragum-ragu mingon intangay bo ino po it ang pogotot ay magapon am hiri na tapon no ngayon pingin tangay andiya iyo di nakanta ko loko mo yan dat ay tambang ko no koydu bo iati no po kung di korohyan nga iyo di nakanto hot kaboboyhon irindit o kito nadhinggo korohyan piro-piro hot ay tanganak di Yakub iti denor noraitan ina di nakatalib nga miagali Ruben miagali Simeon yolo no po nga noraitan det ay nakanu det pinapaintalang giwayoon det abantog teko it intutunan montok kot tulun-tulun da Israel nga painsusuay teko paimbida-bida montok di Naftali. Isuang napod kitab Hakim-hakim nga minamaray tak karay tet songkuroh nang kuot ay katamawon, katamaan, katama tamo ditit ay nga minangusubit tulun-tulun na kanaan ni paingen hirid Bet Semes om nagi Bet Anat no silih dat isusuhon mila datilad intangan isuang kitab Hakim-hakim kapagulo om haranagi kamayan dat ay sangulo na general Barak i mga hakot ay tinimungan di Deborah tadon no padilo nga mantadot suku Naftali iti no padi keturunan di Naftali nga iso komanta diwokon di sumukong sangod de suma piraja Jabin nok anaruda di lo sorry talongon susuyo isay na kadaulo raja Jabin suay kay ri Gideon nagi kadaw nga naretan no minakianud panguhupan mantadot suku Naftali antakan dit sinumapisyo dat tulun da Midian kuman na po nga iti na po di katurunan ni Naftali nga iti dit abantug-bantug na ngono piagalo teko ngon pirantayo di katurunan da suway megal kay Ruben teko katurunan Simeon intangan na po dati ay Naftali o kita dati isuanggot buk Kejadian 3 suway di pay lingi-lingi mintong kata taguangan ko Kejadian 3 ayat paimpuna datid ayat keturu penantian na di Bilha ibilha no pati nga
it borosan nu padatid amah. Amah di Rahel. Minagsusudi siya tanak kakusay di kedua muntak di Yakub. Boros di Rahel iho na po nga auruan no kudat migomos monong kigomos miampay dat ilataka ku nakalanto yo kudi. Numandi siya po ngaran ay tanakidi dat inaftali. Jadi ilo na po di tanak di Bilha nga ina pa'y minamungaran nga Rahel. Pinungaranan dat Naftali. Intangan na po di dati la tanganak di Yakubilo nga harho po dom duo hakusay iso na di nembulayan dat tanak tandu dina. Tam harpo suway lo nga ilo na dihit noray tanda tid isa matimpudun do. Hali piyah dot ay Naftali no polo nga tanak di amah di Rahel. Yusuf no po nga tanak di Rahel. Nga noray tandat tok isyo nga miagali di kampay nagidit katano didit tabang-tabang daw suway dot mangumang di Yusuf miagali tabang-tabang daw. Kamun po nga inaftali daw lo nga harohi kalau mo kondo hilo. Nga miagali di tapusad di siya da suway it tampinay daw da suway. Isiya na po nga minagano dot ralan da sumimban. Bertaubat sinumili da tulun dit atumbayaan nagi setia. Ay soboros ka. YouTube. Nga hari dadi warning lo nga kulom ukukura kapila. Apa yang kukura hot Aswaw channel orang awi bagi. Okay. Naraitan dat ay nembulayan dah hiti dat Naftali kadaw nga hari kalau mokon miagali let tabang-tabang daw tampinay daw suway itu hari kalau mokon di siyo. Gisambo isiya kadaw nga ay akaras nagi kadaw kumadi Yusuf. Nga iya di bugyari sumono bagi. Okon pun dad iyaan po nga hiri nadodahuri kayda kopi yung nga ausan no pun dad ditampinay itabang no ito nga tabang no iya inda nga munakihalo nundo. Pingka nagi kadaw Naftali ilo na padilo nga binoros teka numan retired iso o kolomo kondisyo. Miagal nagi kadaw kumadati nga haro hibuhot kolomo kondati. Ino pa'y kasanangan dat naraitan muntok di Naftali hiti nga hali piyad haro kolomo kondisyo isyo kadaw nga minaganud kasiwatan da sumimban bertaubat nasilid sangulun di atumbayaan nagi setia. Iya ti tampinay nga iya dihibo. Kada takonod ingkaka kuna yung hoti kada na may ingkaka tu tatap ned manta di bodati iri bo dat sumimban kamu. Haro isoot TikTok numan di karuhang pakirimo doho demi nanguhot tat
tepet kate kasio nunuhi nu ino pe numan talango dohiri nga haroho piro-piro hot kantakan da iti no fokusai nga ay sumimban nugia karetan curang nugia ti curang ga dusun ay curang ga sawo ka. Jadi haro no di onom ko pirerede poingkam iti dia megal ko monontian no pondai sawo nga hiri nandod ino pondai kusai nga curang ka. Nu pakagurid oh no pondo alumi sa turos nga mumbalon do curangi kusai. No pondo alumi sa kainano irinan da sumimban. Nu podingan nolihuan kuno di. Tepat kalau kasih muhot nga no bisa ino kailok ako nga ino pa simbar ko di kapia di manapot tamani kapia. Ay so pialo nga kaduhong kad iri haginaw hom sumimbani teko magihumi suway. Do iri so ang ginaw bo ay manda do gisambot kolohing sedangkan do miambalu tagid sapi waah, sapi wakas, sapi lumis, sapi lundus nga magihumi suway kaduhong kad iri ginawo nga ilo nala kamoyan dat dari kita saja ba itu. Paingkan gi kadaulat iti kalomokon dati hari gya ati kalomokon mo hari kanta imiagal kalomokon dati nga haray misuway paingkuro pia ginumu ko ginayo ko linomok ilo kalomokon dati nga ni ko ato ko mila sumimban nga iri ko mundat mantad dia dari kau saja itu. Nga ini padahit iman-imanan dati isuanggot korotuan dati isuanggo kolomokon dati mundar takada miagal di Naftali isiyang hari kolomokon nga sinumimban isiyo bertaubat nasili sangulo ni atumbayaan setia. Ino pa di hinaretan di Yakubot ay karay ti tanganak-tanganak daw. Karangahan to kono po di boros panambarasan di Yakub tay ko kapurimanan di Yakub bakaray ti Naftali nga osono ngibot kamuyan daw ikamundatid positif. No borosot miagal di sanginanot tambang ko karud. Miagal na sanginan na tambang ko karud o linumis. Tokoy alumi sa kanto gyat ndam sakira na pod ila sa pisuang talo nila alumi si kanto ko ritanid ko kitanan di di bagi. Nga naretan da isuanggat kejadian 46 ayat kaduno podam miso miagalid di tambang ko karud no koidu di ay papagasusu magasusut tanganak kitang lumis ka karay ti Naftali ilo nohot ay panukadan di Yakub kuma di Naftali. Sorohon to kono patit suang talun isuang ko lumison diolo min simbol ay sok kantob nogi kitoh dati koy mayaan diolod sayra dot no koidu mantadid kurungan. Kada borosot tambang
miagali di ilo nagi manuk boh. Manuk ko pohom sairaan i manuk ko kampung. Saira na po da sumodop moy nagyando kurung saira kasuang dati sampono. Ada wadaw nando nga asiwatan no naging may pwede sasadan no na hiri saliwan na kandang ukaban no na sampon di kandang nga haroy manuk kot ano may tinduk. Hirinod kurub po sumaliwanom song kapo-kapohom san tangkus-tangkus po ano kakoy himoy akan oy imayaan kantor miya galidigi. Yelo nakantolo kamundot ay koy duman tado kurungan nga to komisindok pundod miyang paid ay so kaantob lumis sando ko kitanan. Numan boroso do inaftali no patinga kaboboyuhon sangulunit otood kasari bersemangat kasari. Milay siyo dat papoylang go boros-boros si kotood iswanggot pinangimbulayan doon ibadi nga Yakub do po nga pinapokito do pa yung kura ng semangat kataadan di Naftali. Nun dia otood bersemangat ilo dihot ay tansih iti panambarasan datid karait di Naftali. Otood kaya ko di bayno nga kuno po sila pidim boros pakimagangam otood ka no po nga okon ko orulan ka otood ka orulan ay mayaan gembira otood no magi harap mo boros sa swed gembira ka otood iswang boros sa dusun. Miampay doralan di miagal iati no patulun da Kristian nga patut to osilih to kadad ibobosot otood. Otutukan to kadah dat kapurimanan iswang ga kataadan kasari. Naritan da kitab Amsal padam 5 ayat padam 3 dai na pay ginawad otood nga nuka popowon sa tituras datid okolong ceria ay bursari nga ina pay ginawo dat osindualan nga tipu kasari iti samangat toko. Balay dagya kapi mangukabom nukal iti dit nukad den kaubasanan to katit ayat iti. Iswang ga kitab Amsal padam 5 ayat kapadam 3. Ginawa di otood momonsed turas sa nga molong-kolong nga kapadian na ginawo monipo da samangat. Susah imu tiga di otood dat araw kasusahan gi. Kapod ay okitod yudit otood kasarid iswang ka katangaban. Doho na po kapurimanan kadi monopot. Iso no po hit susah kono po pakitod otood ko nga antakan di tumugod. Antakan no po di haro kasusahan no, haro katangkabo, haro katangkangahan. Kahano po kongingis, kairak, nga hantakan no po tumugod itong Pinay. Mitagak no po kapurimanan nilo. Jadi doho no po kakitanan nga itinagi tumugod at kopisok kilo kataadan mo.
memisok. Katangkangahan, kagangahan, kasusahan, kainggaritan, milo tokoy milo po bol lapahan, milid man lapisay nga tumogod no po ay yodit agat-agat tulad papakita turas at bursary. Ndam hingga po di sumambayang nga tumugod. Kon pod iya tumugod nga magangat pa sumambayang nga idi agat. Kapurimanan no sumbayang nga idi tayso no rati bod anta kado pintogod di. Tokay nga noray tanda hitid panambarasan dati karait di Naftali sangulunit otood om kisamangat. Jadi ilo nadadi hot antakan iti tumogod om nag piagalon no padi dati lo tumogod ilo otood aro kasusahan ti ko kabaling kahangan om ilo nadagyahot kata